Jurikindeng Police Station ke parlo Jurikindeng tirang romikar Chandro Hanse supor Rahul Hanse kopi koson apoloni apiso soapan o tikang bupsi konatni kaju Rahul Hanse ki kaju aporahut asopua bang keso hektik pusi achor pen aong saratum nang pachini don dia kengki bo la hui lo tamena na phit ong nang bat ong phit ong nang bat doktor long paklang nam nong lama baklam lo doktor tom pilo nang than done abia ki ponot pesnai pu kopia ke so polo ada nang litu ma paklang nam ho nang than done doktor tene pada nai klang ge miliria pese malaria Rahul Hanse achor pen pachini pona tengke hem pen ki dama hutta apiso phan thang ta than tikangki la pen phun le call sita receive chit sita chinkidun pamme me pusi nang pachini dun si kono ko sita me bon sita me nilik tama hin pen tangka be han so jaja jalan da yor lap lo api jaja jalan da yor lap lo nilik ko man tanang lang lap lo sita tangka kosa be yo ni sinan kita ko an bikang intela nang licor abang nah kido mane nili ka jini ne sita nili phana i pu ke Bengaluru sido pusina na phi nili phana i than lo Bengaluru damje poisa lapson na nang kilo do mahala dakpen nang lo le poisa nang lo le Lasina hokle do pusi tame hem chewang se rak nang ji lapen oso ke so pusi tame nang chelang dun nang ji pusi chuning ri lapen Jurikindeng Police Station along pusi tame prabjin pen hem kapachi wang ji aphan lam the pale dam lopu birta rip dun long lapen kisto kachilang ji aphan sida me ke theki ding atum aphan nang rap dun tha puta chuning ri pon poisa nang se nahi sita ala he ke sita poisa me lang nahi poisa ba nang se nahi Hokle du pustame alangli Rahul Hanse alangli na hokle du pustame ladak kapjin pen alangli pisu alangli pisu asu aphat nangching hon rat ladak alangli puthot alangli ni su dolang ni pisu dolang pu alangli jong si cuma thadu dolang te un anake prapen bang ke alangli boha ana chupang ye phansi ni bilin pen chuning ripon News Report KTV News